Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu Gathoni wa Mushoba ni ahinyiriirie kunenehio kwa wadi cia atumia aria metereire kuheo ciana thibitari-ini nene ya Kiambu. Na ninawahimiza kila siku, hata leo nitawahimiza ikiwa International Women's Day. Mama yeyote ambaye anajifungua na yeye anatarajia kujifungua na wale bado wako kwa hiyo mpango, kila mama hakikisha kwamba amepata hiyo kadi ya NHIF. Kurigana na murugamiriri munene wa thibitari no Joseph Ngoge, nyaugite hari bata kwaramia thibitari no kuona nginya atumia ni magaga indo cia bata cia kuthira hindi ria maraheo ciana. I think I'll be correct to say that this is the busiest maternity in the whole of the Kiambu County. Aikari ya gicagi gia KCC mwena wa Kariobangi ni mashakaite thutha wa nyumba ciao cia wikaro guthario hwae wa irani maabitha a thirikari ya kaunti ya Nairobi. Gitumi kinene gia gutharurwo kwa nyumba ici ni gukorwo hau niho ceceni ya ngari cia kuria mwaki irongoreirio gwako. No aikari ya gicagi giki ni mareganite na nditono makiuga ifatie gwakwo mugaru na hari nyumba ciao iri. Kuringana na survey plan iri recommendetwo ni minister nironania fire station yari haria no he mundu koragwo ho no tondu ni mundu munene ri riwe kareho kuri andu aria matari no hoti. Umuthi uma muthenya wa gukungwira muthenya wa higo kuri igongona riri rigutongoragio ni gavana wa Nairobi Mike Sonko thibitari-ini nene ya Kenyatta. Muthenya uyu koragwo rongoreirie mirimu ya higo no rio ungiona urigiti. Niguo gutigirira aria mena mirimu ya higo ni matangikirwo, gikundi kia arigitani megatu a higo ni kirikitie gwikinya guku bururi-ini niguo guthara mioyo ya aria mari hatikaini. Na muthiani ate bunge ni gwatha minister wa ugitiri Fred Matiang'i na munene wa borithi guku bururi-ini Joseph Boynet wikinya bunge gutariria ciege kuragwo kwa mutongoria wa Ruto University-ini ya Meru kiumia kihituku. Miario ino irekereirio ni abunge aria megwikinyiti igongona-ini ria mathiko ma Evans Njoroge umuthi kwa mucii mwena wa Naivasha. Atongoria matiganite na ateteri a ihoto cia umundu guku bururi-ini ni mathitangite afitha uria watafanirie giko giki kuona nginyagia riu afitha ucio ndari kiongono. Kama hata tiwa mbaroni tumeambia IPOA, tumewapea notice vile sisi kwenye bunge hatutanyamaza. We will deal through the National Administration Committee inayoongozwa na Paul Koinange, watupatie jibu kwa nini yule ambaye alipull the trigger kuwe mtoto bado anatembea. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjogu wa Wachira.